هني طبعا بشت مراني روندکو کزگریوکی گوریا علی حاول بکو پنگاندن دم بحث دوماهی خاطر خواستنا خود کرد جه کس و کارن خو گل گلی آووکل نزیک جای گاره دوماهی جار هم بیس کربون. ديتنا تالين قال خيزانة من قال كوتشكوري من قال براي وبرازيل من قال دوست وهافال وروجي درش وصالي دريج هفجینو 5 زاروکو دیکاوی دگل 20 براو برازایان به سروشینن. من قال عائلاتنا تاني ويري آخر لقاء من القل عائلة گل سالا 1988 کفتن بر اپراسیون انفالان. پشتی 35 سالان ایکم جاره دهیت جه خاطر خواستن آوان. قرقرة جنو زاروغا هشتاد قوهي مدايا هاور اوان جنكا اوان زاروغا اوان نزاني مصيري واني تشليتتا وماشي نزاني بس كسي باور نذكر رجيمك يا هي اف رجيمة مستعدة حاضرة جنو زاروغا بصاخي بن عرتكي افا كسي تفكير بينا كربو هاگه ما اگر ایکی تفکر پی کربا اف تفکیره هبنا بشریه دا هر ایکش ما تفکر که بیش بابو بان ابنا سلم ناکنا بالبرچاوه ما بینه کشتن. علی دگل چند حوالن خو شیا خو رزگار بکن. لچی ایمان پاشی خوگه هان دولات سوریا. پشتی هنگی دست بجیانکا نیکریه و هفجینی پیک اینایه و. لخمن دیار نبونا چارنویس خیزان و کسوکار نوی کارتکرن لجیانا وی کریه. عمل ما او بروجه او عوائل ما ألقى الرفات وان يعني جنازة وان بو مزفران بان حسكي وان بو مزفران بان أفا سيو بين سالة عمل ما أفا بو أفتشين أبوها ونم حاسبة إيكي هاتكرن يا محكمة أنفال وان ونقربونا ما ماديا ونا معنويا انها تكرن اما ندوي اقريدة دوي حالي خذا ام خيزاني الشهيدة عوائلي وكسو كاري الشهيدة ام دوي حالي وي اقريدة ام جينا ام شوتنا تيدا. علی حاول کو کرد زیو خلک کمالگاه خانکه لقضا سمیله 35 سالن چارنویس 27 کسین مالباتا خو نزانید. گوژی وان دنابرا 40 روژی و حتی 76 سالی دابو. گور ایک جوان جینینه هدار خوب ببینید. پروس انفال به 8 قناغان دنابرا 22 مها شباط حتی کو 6 مها ایلول سال 1988 هاته کرن. کو قناغ 8 به سر دفرا بهدینان داید. پیک هاتن جدا هاتنا انفال کرن. 35 سال سریدان درباز بون هشتا کسو کارن وان جاورین کو رفاتن انفال کریان بووی دوریجی بهن زوراندن. دا بوانجی گورستانک بهت درست کرن. ایوب نصری روداو گنده خانکه پارزگاه دوک